Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kalai potri ko bana jelleu arajar arpuai ke kali ambulans ke badannya registration number ML05M 8127 bat ke bolero ke badannya registration number ML05W 1799 ke bakit se kilayatan ra golf link Shillong. Hagani ke jingjia ke ambulans ke bawan na tain sun care kala prapum bat hapo katega ambulans ladon tangwew nongnya bat kawai kalong keme bat amshim ladon kanogonoru ke jing mensau. Tipin nong maklama no ngar ngawang kasat kan ruan panane teka terak yang teka kawar kabret no kali sini kan. Mana mga kapanirnya kawan bina na sangkir. Oh, kene ke ambulans banyak lebih. Oh nya. Ini beri lesen, beri dengan dia mau ngawal kembawaan sebelum. Mulai sa musim. Te balik ke terak mana berterak penher mesin. Wan tur betul kan. Mulas beda iyo tang. Kali hagal lu tang mau kaya ski. Tu pisang kan ngor tu kali. Merwai. Ini ambulans pada ndreun dan. Idon. Tu bersama ambulans tu. Kalikit gue nanti. Tu kita sipus.